I had an idea, a small one, but I didn't know where to begin. The product was ready, but something was missing. I needed some assistance, but didn't know who to turn to. Then I found the Chief Minister's E-Championship Challenge. Launched in 2019 by the Government of Meghalaya, CMECC is more than just a competition. It's a launchpad for Meghalaya's most promising entrepreneurs. Each year, 150 entrepreneurs are chosen to pitch their ideas. Only 75 are selected to enter a 9-month journey of growth and transformation. In the Prime Incubation Program, they gain mentorship, national visibility and access to funding, business tools, boot camps, co-working spaces and market access. To support their entrepreneurial journey, the program also provides financial assistance through business grants that help entrepreneurs grow and scale their ventures. The top 35 startups receive Rs 2 lakh and the remaining 40 startups receive Rs 1 lakh in funding. With free co-working spaces, startup tools, branding support and legal services, CMECC helps you focus on what matters most, building. Prime helped us believe in our ideas. Only we made it click. CMECC has incubated many entrepreneurs from all 12 districts, creating thousands of jobs and impacting lives. You have the idea, we have the support. I'm thankful to Prime for the opportunity to receive help and mentorship. So join Prime today for a better tomorrow. UMLA ka Mausan Ram uba ulan sing sun bad UMLA Karanikor uba Pius Marwin. Hakakat praterik u nailar arhajar arpusan ke lumlang ya ki heshpai jong ki khandro tuli border outpost jong ke BSF. Naduk Mausan Ram had uranikor bad kumju ki he pulet akne than bantuan jeng mot ikadaw jong ke jingyo orong lan kinang Bangladesh. Hau po usam jong India ki than ke balabu jeng ma do kata-kata ki pat bad ong shong kathan. Habakran gilat patai kubor hadin belawai ke Jingelang ubah Pius Marwen ulong bakadaw bukongsan bakum ki MLA kelahap banlum ke Jingelang kalong ban sengap na kesur jong kispai BSF bat pulit ke kadaw jong jingi orong latlan jong ginong Bangladesh ha India bantu bat banle ki kampen triam da ka balute bat rabor kinong India ulong ru bagi BSF kelepen iya lagi jinge na kadaw jong ke jingpra ke jingker sanarsha ke jingdon ki wa ba bat don ki benta ba ban pahara kamtam bat slap bat baler Agat taru spai BSF kelakular bakit syong klikti nreken tresh tom arpsau genta banom ailat yakinong Bangladesh benrong bean. UMLA ke Mausan Ram oba olan sing ulong bakum ki MLA kisngok kya ba ke jingwan rong bean jong kinong Bangladesh shaki jaka jengari India namar bagi jinglong jengman Bangladesh kumba kalong menta kalong basneu ba. Bat don napdeng kinong Bangladesh ki belawan rong bean ci India tang ban sngan ela ke jong im. Bat ya kani lala ban saki da ke jingyo kya mi kat to kani kinong Bangladesh. Uli tu ru bagle kran ha kawai pat kapang bakata kalong baka kamram jeng BSF kalong matalasi ki breu ke bandrong bean. Nang ta ban kemi bah ke jeng kai drugs ke jeng kai tiar siat bat kibai. Kumta na kalyang jongki kumki MLA kilabatha spai BSF bahaba kitalasi kemdai ban penwet de penthot ikayat ke yang jeng ki pat ba ke bari ki trachnong regi de ban trai kam hakata karukom bakin yo ke jeng shania no pat ba. Lamar baladadan kino kijingja lari kipat ba kim kersan kan long kebae na kebentai BSF bat ki pulet bantri kam. Kampan ku bapile ye ki isi ba kadon jingwan rung tu ki har bangla ki ba persan wan lute ban kinap de ki brio no po India ki jungi nak nak daw ni ya lom lang kat barok ki komanda ka ba ni kwa ban snap na ta sur ke jengkiro ke ile se ke jingi yo rung latlan lagi yang jong ki khar bangla sini sepok ri jungi ka wan betuk wan kem wan dulti ki pun ba ki bentar tinggi la tok tinggi discussion ke bala slam ha ni la tai ki la ye me jumut ha kadon ke jinge nak le jong kiru ya kata mlai belan ka tau pa kalong ka jing para jong ki fencing kadon ru pa ki jing don jong ki wa ki don ki bentar ki ba khap ba teng ba kadon ka hape por slap por even utina ke kiru de wala kataru na klem ke juki ki lai ka assurance ba
Kim Song Kli kilian liu 3 mat biat berstep kalau 24/7 baik kecingnya kan kejong kiro kalau pa kiro kilo ailat lelero benak kalian kejong kiro ila banha nak kalian joki ba safety kalau di dan gerbang tanpa diberi kuasa apa border di nak kalian joki kira kira assurance kinsa nampen kansu ya ka duty ke joki ba kibril po bangla kinum rung lan penmantu batin manti sa kenika ri kejungi Bacaan dia tentu mulai ngilali itu isu Inspektur Jenderal Pasar Abling mulai order bagi dia menyebut karena yang kita ngelam ini minum hikmat kerja flu jemur kelong bersenang mengapa ngirin mereka Bangladesh kelong boiling tengiting bateng-teng ke kidon na Bangladesh bagian rungtu hanya po ka Indian territory jeni kirungtu lese kalau belong nak mata safety nak mata kanong nak batai maklajia kikis WR mengelap kumharnikor berhaniru itu kikis kebangalai okem ke kikis bahani hadir mengelap bah kibru kim don kena kriminal kami po Indian territory kilo pushback tengi setenar bagi BSF ru they are very cooperating with us bagi economic mah and they are doing a good job nak mentaka safety dan security jengki lokal pollution border kami po border ini but ngelia keren dok kendian menal donlang baru usir ni ngelia keren dok kendian dekat checkpoint don tebakli ba ka duty jung BSF ka day for man check na mata infiltration drugs and ammunition and arms dah badi ya gini ki jingi khayi gini ki mau illegal smuggling we don't talk about this magane kamri ka kamri te ni keren hi ba haba fisek no namri ban embarrass pai ba nomor ba ngidon kami ke jing tri lang nomor ba wadang iyo ngi wat ke jing tri lang jupai ba habang ngidon aku duty kini biasa ngidon kami ke jing tri lang pai ba tengolong ekip je ngidon kena duty bu fisek ino ke ji kayak ngidon shek pai ban nam persusi ke jing ban embarrass pai ba kena malah saya sing ladong yo tri lang pai ba ka sitam te ngalong polis long bang iduna kaman power bandon every 24/7 na po ka shek pai tengalong police officer bagi di bandon kibriu na po police department kemudian tirang bat BSF kenang baka nandon kano pada habagile no kam gidul pay ba ka kanam embarrass yu pay ba biya kanam mora ika inconvenient ay ka jisnya yakini ki security jeng ibadan po pada te kata kading ko santam barang setanah bagi jingi kundu mata kadika kajing kundu kadai tang kajing ya itu tahu bagaimana petang kajing kundu kajing tergambar ki nak mata kajing shine jom kinok shushan kepada pok mas sambarani kor konstitusi